Sanibonani, welcome to another episode of the Equitable Podcast. Yebo, sibuyile ke futhi no episode 11. Namuhla sibuyile futhi siphethe ubaba Maduma. Niyambona nani uyatseke namhlanje. Ubaba Maduma sawubona. Sawubona ndodana, sanibonani nonke nabalaleli. Yeah. Namuhla ke ku episode 11 sibuyile futhi sizodikida udaba enilijwayele ngiyalazi futhi kakhulu nedi nje sifuna ukuthi singenelele kabanzi kulona ukuze nani nizokhona ukuthi nilithole kahle nibe neunderstanding. Yabona esikhathini esiningi siya understand ukuthi lento ekuthiwa ngama opportunities ebizwa ngamathuba ayikho. Kodwa nako kuyenzeka ukuthi into ibe khona uyabo bese abantu yibona abangakhona ukuthi bafinyelele kuyo lento ebizwa ngethuba okuyi opportunity ngesimanga sobuvila. So namuhla sifuna ukungenelela kakhulu in depth ebuvileni ukuthi kahle yini ubuvila and futhi kubangelwa yini. Angazi noma ngikhulume kahle yini baba Maduma. Hayi, khulume kahle kakhulu ndodana. Ubuvila into ekhona emakhaya futhi ihamba ikhule ilimaza umuntu ngisho esemdala ngoba uyiqala semncane leyo nto. Yeah, ngoba bathi umuntu ufundiswa semncane. Kodwa ke la emncaneni abantu bangazi ukuthi uqala kuphi ukufundisa ngoba balo bathi umncane kuze konakale. Injalo ke ndodana. Mawuthi umuntu ufundiswa emncane angithi futhi kuphinde kuthiwe ukufunda akukhulelwa kuphinde kuthiwe ligotshwa lisemanzi niphinde ningiqake ke mase nithi you can't teach an old dog new tricks mara nithi ukufunda kukhulelwa mara nithi nina futhi nje endala ifundiseki so lapho ngiyaconfuse kancane. Yeah, lokho kuchaza ukuthi umuntu masemdala vele kusuke sekonakele isisho esihle yiso lesisithi ligotshwa lisemanzi. Manje umuntu mekhula sesemncane kuya ngokuthi umzali umqeqesha kanjani umfundisa kanjani ngoba kukhona lokuthi ubuka ingane ngamehlo uthi incane kanti emqondweni inkhulile. Wena ubuka iminyaka ubala iminyaka uthi hayi ngisazomfundisa usesemncane usenabo 4 years usenabo 5 years kanti ngokomqondo umuntu sekagijima ku8 years. Manje masokuqala uthi uyamfundisa uthola sekaphambili ngokomqondo kodwa ngeminyaka usemumva. Manje kuyaye kube kuhle ukuthi umntwana umekhula nje enzabo 4 years 5 years noma usebenza umzali uyinikeza isikhathi ngoba isikhathi esiningi baxoshwa yithina abazali. Sithi masisebenza sibachelise sithi basiphazamisa kanti leso sikhathi esiright ke sokumfundisa ke leso njengoba azizela yena ngokuthanda kwakhe isikhathi sokuthi umfundise ngoba awumbizanga and uzofunda ngokuzikhandla ngoba kahle uzizele shuthi une interest kulento ozobuyenza ngaleso sikhathi. Usuka kubona vele ukuthi uwenzani manje makazizela ithuba lokuthi umfundise noma uyasebenza lapha kube khona umbambisa kona kube khona umthuma kona kulande aphinda abuye nako uyakujwayela uqala lapho ke ligotshwa lisemanzi uyatraineka ungamxoshi umntwana mosebenza kodwa akube nento ayenzayo kulezi zinto ozenzayo nawe abe nento oyenzayo umthuma yona umlandisa yona enenye uthi la uyakokoda ubukela ukokoda kwakhe athi makabheka le ukokode njengomuntu omdala ke wena engaboni yena azi ukuthi kokode yena lapha ukuze aqhubeke abe nentshisalakalo yokuthi asebenze nawe aqhubeke afunde kanjalo. No ngizwa kahle ba mawuthi izingane kuhle ukuthi uma nazo zinentshisakalo ukufunda lokho esikwenzayo mhlawumbe usebenze nayo futhi nje lokho kuzokwenza ukuthi nayo ikhuthale ngoba nayo iyabona ukuthi ngathi uyithathele ekhanda lokho okuncane ekwenzayo kuzothi ngakusasa uzophinda ubuye futhi ungambizanga azofuna ukukulekelela. Okuhlupha kakhulu singabazali ukuthi yonke into sifuna ibe perfect. Manje mososebenza mawubona nje kusondela ingane ubone ngathi izomosha yebo izinto ezihluphayo ke lezo waqala wacabanga ukuthi izomosha kuzoba nzima ukuthi uyifundise lokusebenza ngoba ulinda ukuthi izicabange kahle ngaphambi kokuthi uyifundise kanti noma wazi ukuthi ufuna into ibe yinhle ngalendlela othanda ngayo kodwa inikeza ithuba lokuthi ifunde nayo uthi uyenza lento ubuqaphelisisa ukuthi naye yenze lokho kunye la kumoshakala khona ungayisondezi ngoba isaqala
yenze eminye imisebenzi elulana nje la eceleni kwakho lokho kubaluleke kakhulu ukufuna ukubhekwa kumedwe kwenziwe wena ngobudala bakho lokho umthuma unginikezele sasanda kunikeza angilethele isipikili asilethe ushaye wena hayi obisela isanda endaweni yazo azi ukuthi ithulusi libizwiwa ngokuthini leli lenziwani leli lisebenza kanjani ula iduze kwakho ukuthi mase kusele kancane nje ukuthi akoshaye la ashaye nje ubone ukuthi bese uqedile lokuthi ashaye nje kuyamkhuthaza naye ukuthi okay nami ngiyasebenza nobaba la ngiyafunda uzohlala seduze kwakho ngaso sonke isikhathi futhi engakhonondi tshela mina baba Madu ngoba esikhathini esiningi izingane ziyazizela kuthina masisebenza ingane ayifani nomuntu omdala umuntu omdala wabona i-toolbox udla phansi kodwa ingane yenza the opposite iyasondela so kufike laphi ukuthi ingane ibese iyavilapha o iyancena ukukulekelela uma usebenza ingabe lokho mhlambe yimbangela yokuthi uma usebenza uyayithethisa uma usebenza awuyinaki uma usebenza awuyiniki lento ekuthiwa i-compliment ukuthi aziwenze kahle la angithi uyasho mayuthi noma ikokotele kanye kubalekile lokho ukuze igqugquzeleke so ucabanga ukuthi into esigcini iyenza ukuthi ivilaphe ukusondela kuwena mawusebenza kubangelwa yini lo kubangelwa ukuthi nathi asitrainwa ngokufundisa ingane ukuthi ifanele sifundise kanjani sekuya ngomuntu ngaloyo ukufundisa kwakhe kodwa lokuthi nako ukwazi ukuzenzela izinto ucosha ingane kuyayenza ivilaphi ingane ngoba isijwayele ukuthi ekhaya ubaba usebenza yedwa ekhaya umama usebenza yedwa uma esebenza ubaba kadingi bani akafuni umuntu ayikakavilaphi kodwa seyithatha njenge mthetho wasekhaya ukuthi ubaba makasebenza kafuni umuntu iyachela kuwena usebenza uwedwa ungubaba ibikhula ngapha nganhlanye unganakile ngokuhamba kwesikhathi usuyayidinga ukuthi ikulekelele ekubeni wena uqale wayifundisa ukuthi mayisebenza uyifune eduze kwakho manje senashayisana manje mawusoyibiza ukuthi usebenza nayo ithi yona wangifundisa ukuthi usebenza uwedwa and njengomuntu omdala sokukhohliwe wena lokho ukuthi kube imfundiso yakho ukuthi awuyifuni so bone ngathi hayi iyavilapha lengane yebo ayifuna ukusebenza kanti imfundiso yakho ngalesikhathi uyicosha wena uthi ufuna ukwenza into zakho kahle iyajwayela nayo ngoba mayikhulu ifunda kubazali yonke lento ukuthi lapha ekhaya kuhamba kanjani bese sikashaya ke mase ikhulile ukuthi hey uyavilapha lo mntwana sibe sesikhohliwe ukuthi hayi sasemcosha semncane ezizela yena azosebenza manje ingqondo yakhe isahlezi lapha no ngizwa kahle khona into ekuyashiwa ubafo la wathi kimi hey yabona umdala dala bazi futhi ekseni nje asibuthisa amaphepha ngathi siyahlanya mara manje ngiyabona angikhona ukuhlala nje ngibona iphepha ngoba angizenzi i-training lento shuthi ifana ne-program seyikithi ngaphakathi athi mangihleli kuba ngathi ngingasukuma ngibutha amaphepha ngarike ngithanyele athi ende lesikhathi lento ngisafundiswa yona ngangibona ngathi ngiya-abuswa mara manje ngoba sengimdala sengiyayibona ukuthi ngine-advantage ngoba angifani nomunye umuntu omunye ufuna azatshelwe ukuthi hey phela naliphepha kodwa mina ngiyasukuma ngizenzele siyahleka lithi uqinisile kona vele bekuhlupha lokuthi uvuke ngo5 uyocheck ifence ucheck igate ubuthabuthe la ngaphandle but manje so uyazi ukuthi njengawe ukhulile uyinsizwa into okuqala ufuna uyenza uma uvuka phuma endlini yakho uya ngaphandle uyocheck ukuthi ngabe yonke into ingalesimo oyishiye ngayo the previous night ngoba phela abantu bayaganga abantu bayagcekeza uyabona kokunye ke umuntu angafika ethatha igate ungaboni uyobona ngo11 mawuvuka kanti kuba ubone ekseni beyikhona into ongayenza lokuqeqeshwa lokuma ukhula kubalulekile kuba yinto eba impilo yakho usuyenza njalo uma ufundisa usakhulu ukuthi iphepha liyabuthwa ufundisa usakhulu ukuthi ucingo maliwa liyavuswa igedi liyavuswa mawusoyibona lezi zinto awutshelwa umuntu kuyafika ukuthi kose ngilungise ukuthi ngoba kukwena ukhule ngako abanye abantu bangandlula bangakuboni wena mawufika endaweni uyabona ukuthi hayi ifence iwile lapha
ifuna ukulungiswa hayi lapha igate litshekile engathi ngalimisa kanje uhamba ubutha vela amaphepha ngoba ujwayela ukuthi iphepha lenciwa noma uqeda ukudla uyageza ikomitshi lakho noma ugeza isitsha sakho uma uqeda ukuphuza itiye kukuwena kuba ukuwena yebo ngesikhathi ufundiswa ngoba abantwana abafana omunye makafundiswa akayifundi leyo nto leyo kodwa iphinde ibuye makasakhulile ayibona ukuthi lento angangifundiswa yona uzombona esezenzela naye ageza izitsha umfana umangale eshanele umfana ngoba awukho umsebenzi wentombazana nomfana ekhaya kuyasetshenzwa noma umfana uyasebenza ukorobhe wenzeka kukuwe khona abafana abasebenzayo kunamantombazana akhuthale umfana undlula amantombazana ngoba utrainwe ngaleyo ndlela makabuka ubona ukuthi kungalungiswa lokhu nalokhu uyahluleka ukuhlala nje athule abanye babe bahleli bangaboni inkinga futhi kuba kanjalo ngoba le training iyona ebalulekile the more umtrain umntwana ukwenza izinto ezithile noma sekamdala ziyamsiza enomuzi uzokwazi ukubutha amaphepha uzokwazi ukumisela igate yakhe uzokwazi ukupenda uzokwazi eminingi imisebenzi sithole emakhaya konke okwenziwa lapha ekhaya uyokwenza masomdala nawe kwelakhe ekhaya uphinde wenzele nabomakhelwane ubafuna imali ethile ukuthi ubalekelele ngoba bengakwazi bona Khumbula indoda la le ndoda iyakubiza ithi hayi baneyinsuku balele lapha kunagesi yebo ngiyafika amtshela hayi indoda hayi ukufika nje ngizochecka yabo ngizokubiza u450 then sizokhuluma ngomsebenzi ithi le ndoda ayakunankinga mangifika vela ngiyachecka ama plug yonke into mangifika hayi man i-circuit breaker moyivusa iyawo oyivusa iyawo shuthi kufe nedle mechanism ye-circuit breaker ngithi hayi i-circuit breaker ngoba ikhona doda ngizokufakela yabo ngiyifakele ithi yabona ngale camera lami bengithi ngifake i-light i-switch akhayi mangifika lapha e-switchini actually ukuthi intambo ye-switch uqaqisa ide elilodwa it's either i-negative or i-positive but ufuna uqaqe elilodwa ukuze yile lizovimba umlilo ukuthi undlule mangifika lapha uqaqe koyi-2 ufake phezulu ngithi imali ning la ngithi hayi ndoda-ke la kuzoba u-300 kukulungisela le light uhleli lapha nentombi yakhe ngiyalungisa kuyakhanya sinenyanga yonke la silala ngekhandlela ngithi nami le nto leyo bengingakayiyelanga esikolweni at the time kwakuyinto engangiyifunde ekhaya ukuthi i-light uconnecta le ntambo eziyi-2 uzilandele iplug liyakutshela ukuthi okay i-neutral i-live ne-add uphinde uconnecte ukubuka nokukhuthala kokulekelela kokunye-ke nokuphoxa-ke nokufostwa ukuthi le extension sinini sithi ilungise uyiphambanisa intambo idubule bakubuze wenze njani uchaze bathi yenza ngendlela e-right yabo so ngichaza kona ukuthi uma uwumuntu wesilisa kubalekile ukuthi ube i-jack of all trades kunjalo ungagcini usebenzisa imali nala kungadingakala khona ngoba abantu bakhokhela nezinto ekufanele ngaba zimandatory bazazi ngempoqo mara bona ngoba babona ngathi ngiyohlangana neplumbing mina ngenza izifundo zokuba uthishela but manje uthishela ofundisa esikolweni akakwazi ukulungisa ucingo umnyango ungamana umise ngesicathulo or ngecrate akakwazi ukufaka ihandle so ngiyakunderstand mawuthi kubalekile ukuthi lezi zinto umntwana uma akhula uzenza phambi kwakhe ugcina usumfundisa zazi kungenzeka zingamsizi namhlanje but over the long run zizomwenza umehluko empilweni yakhe uma ukhulu ufundiswa nje konke okwenzeka ekhaya ngoba phela nawe masokhulile ndoda noba nelakhe ekhaya udinga zona lezi zinto engikufundisa zona dinga wonke lama skills bowabalekela uthi ngiyakuhlupha ngiyakuhlukumeza masofuna ikhaya lakho uzophuma umnyango kosofaka kunjalo kanti bengikubiza ungafuni manje mawufundile wafunda ukuthi ubaba wayengifakisa umnyango so yize ngangingafuni kodwa masoyifakela uzojabula ukuthi ubaba wangisiza so saving ngoba ezinye izinto awukhokheli konke emhlabeni okunye kufanele uzenzele and enenye into enhle mawubaba ukwazi ukuzenzela ngisho nalo wakwakho uyajabula phela makubamba izandla zakho kodwa mawuzothemba imali ukuthi kuphuka iglobes ufakelwa enye indoda uphuka umnyango ulanda enye indoda kucingo ulanda enye indoda ugcina lo mama athemba lenenye indoda ukwedlula wena umnikazi wena angithi wena uphisana ngobudoda bakho yes ngoba wena uthemba ukuthi imali khona manje makayenza kahle lo baba afaka kahle lo mnyango lo mama khona la kumthinta khona ukuthi hey
ubaba X ozowufaka kahle lo mnyango nangelilanga noma exoxa nabanye uthi yebo ngoba ubaba X sekuphatha kabi ngoba wena wabhadala eyobhadala wakho ayisakhawunti kodwa manje lapha ekhaya sekukhulunywa ngobaba X njalo ubaba X ufaka umnyango ubaba X ulungisa igate ubaba X wenzeke ini lo mama ithemba lakhe liba kubaba X ukuthi noma kuvela yiphi inkinga bangavela inkinga ukhona ubaba X wena manje ngaleyo ndlela awusabalulekanga kakhulu ezinye futhi inkinga usatshelwa mayivela nemali yena sekavela kuxhumane nobaba X na ubone kulungile ungabuzi uthi mawufika nawe sekulungile uvele uyithulele nje ungabi nandaba kanti mawumnumzane wekhaya kuyafuneka nawe izandla zakho noma ungaba nemali engakanani kodwa mawubaba wekhaya kuyafuna ezinye izinto uzenze wena njengobaba wekhaya ingane nonkosikazi zibone ukuthi hey ubaba ulungise lapha ziyabakhuthaza nabo lezo zinto ukuthi sinobaba phela la ekhaya kungena umuntu baba lapha ubudlile waka igate but hayi baba igate ilwile yaphuma lenkayimani ngithi angifuna ukubona ulungisa njani amanzi so yebo alivusela ngenyawo yathi lema lathi yebo wathi much better much better obuyele endlini kunjalo uyabona ubuvila sengisho nje nasekusebenzeni kwabantu njengoba ngiqale kahle ngathi kuqala ekhaya mina ngikholelwa ukutheni uma umuntu wesilisa umfana waselokishini eKatsi mawutshela ukuthi umkatsana awukwazi ukungabi neskill ngikholelwa kuloko mina ukuthi uma umkatsana ukwazi ukungabi neskill kodwa sishaywa ubuvila sishaywa impakamo sishaywa ukucabanga abanye abantu ngoba uNkulunkulu usibusisile thina abantu abamnyama sinako konke kodwa sihluleka ukukusebenzisa sinako konke elokishini khona bobaba bashisela insimbi elokishini khona bobaba basebenza ngamaplanga elokishini khona bobaba abakhenegayo uzothola umfowethu emekhoneni for 5 years ngokwami ubaba uMaduma loyo 5 years kube lensizwe isukile mayithanda ukheneka yokheneka nobaba uWayi bezofunda kulo 5 years ibo mechanic ngoba abomakheneka abaningi baselokishini mawusondela kubo ucubungula ubabuza uyatshela ukuthi ngafundiswa ubaba ubani angakhokhanga imali and mawulekelela umuntu ufuna ukufunda akusebenze wena kungasebenzi yena ngoba yena uyayazi lento akathi masithi hey ngifuna ukukhipha alternator uyikhiphe wena akukhombisa ukuthi hayi khumula la ukhumule khumula la ukhumule unganceni ukuthi kusebenza wena ngoba lokuvila yibo uzokwenza ukuthi ungafundi kodwa mawukhuthela uyikhumula uyichacha athi khipha lokhu bisela lokhu uyabuka ngomuntu ukuthi ukhiphephi uyakubisela uyafunda kusasa makangasekho sengukhipha le umunye umfakele umcharge kufundwa kanjalo awufundi ungasebenzi ufunda usebenza hayi ubukele. Sanibonani, welcome to another episode of the Equitable Podcast. Today's episode is sponsored by Baking with Pearl AKK. Uyabona ngithi nawe siphethe ikeke namuhla ke yebo yeah so ngakho ke uma ufuna ama scones ufuna ama biscuits yonke nje into emayelana nekeke ungathintana nobani noPearl Baking with Pearl igama le company yini AKK. Ngakho ke ngiyazi ke manje isikhathi esiright isikhathi semnyanya ngithi isichaba sithabile kanye nenkosi ngithi yebo bathi bahamba ke abantu bolungisa into zabo bangakhohlwa ukuthini beze la ku Baking with Pearl AKK bazokwenzani bazothola ikeke uyabona ngithi nawe izinto ezikhala kahle ngithi ocry nice ngabe ngiyakuzwisa ke manje awukho nami la hayi nxeseke kodwa ke episode yanamhlanje futhi izohamba kahle ngohlelo izohanjiswa yini ikeke likabani Baking with Pearl AKK ya uma ufuna ke ukuthintana naye ke ithi ngikunikeza inamba yabo ngoba mhlawumbe una data ngeke uzukhona ukumsesha ke ku social media inamba zihamba kanjena ke 067 353 4193 ungizula ngithi 067 353 4193 yebo sikubonga useza sikubonga usa order and uyazi ke cash today
credit tomorrow okusho kona ukuthi asikoletisa ngithi sibonge kuleyo ndawo thank you sisakulidile usafaka iorder bye bye bona ngichaza lendlela oyichaza ngayo ukuthi uma ufunda uwe ekufuna usebenze ngoba kufunda wena yebo thina sikholelwe kutheni ufunda ngokubuka kanti ukubuka nokwenza kufana kuhlukene kakhulu ngoba uma ubuka uyakhohlwa mara uma uwenza inqondo iyajwayela yebo yingakho umuntu bakholelwe kutheni into noma ngayazi menzise repeatedly mbhalise u1 to 5 every day 1 2 3 4 5 kuyophela iviki sekambhala ngambukanga ngoba the more abhala inqondo ya record manje thina uthi ufunda usubuka ukuthi lo muntu wenze 2000 namuhla kanginiki ne300 uyabona ukuthi owenzani uthatha iskill uncela ulwazi usufuna inzuzo you understand and kuyinto elimaza kakhulu abantu baselokishini njengoba usho uthapha umkasana kukumanje imisebenzi eminingi ekhona la elokishini yenziwa abantu bokuhamba singaqale welazi abantu abakhenekayo sikhuphuka ngama-gate siyophuma e-gate 8 sicala la gate 1 from umuntu olungisa ama-bearing akusiwa la iZimbabwe umuntu we-chicken dust akusiwa la umuntu othengisa inhloko baseLesotho sikhuphuka kanjalo uthi uyafika abantu abakhamazozo lawa wemkhukhu maZimbabweans you understand and labantu bafike bathola thina singanaso leskill basenza phambi kwethu kodwa bathe basenza njalo phambi kwethu akekho qabangile ukuthi ithi ngimane ngisifunde singakadlondlobali ngoba phela labantu sebena lento ekuthiwa i-franchise alikho ilokishi ozoya kulo bangayenzi lento and yilo mhlobo wabo ukho omunye wangaphandle uthola nescript yard umhlobo wangaphandle uthola oweldayo ama-oxos wangaphandle you understand so thina sikhona sithi sibomkasana kodwa siyayibuka nemisebenzi esiyenzayo futhi lemsebenzi le engathi izodinga ukuthi izandla zimbashe ayikhona phela ufuna usebenze eofisini ufaka ishirt kubonakala ukuthi umkasana if izandla ufuna zingcole ayikhona thina abantu njengoba ngishilo ngathi uNkulunkulu usinikeze konke ithina ehluleka ukukusebenzisa usho kahle mothi bayafika abafowethu bangaphandle bazokwenza imisebenzi la thina siyiboni yini lemisebenzi umbuzo loyo ngoba benza izinto esingazenza nathi kodwa thina sishaywa ukuthi sisendaweni esikhulele kuyona uzothina ududuzile engake ngamshela wangamqomi esembona ngenza ukuthi elokishini ukhohle ukuthi leyo nto izokuphilisa wena ngoba okufuneka emntwini into ezomphilisa uma thina singayeki impakamo singabantu thina siye ukuthi abantu bazothini singabantu senze kufanele sikwenze and enenye into vele umuntu makane business mathola 500 rand sengithi uyothola 500 wayenganginiki 250 athathe 250 sithanda inzuzo masishane kukhona isikhathi la usebenza khona ungaholi usebenze kumuntu akuphukudla ngoba buzokuthatha lokudla akunika ukudla udle mina kuthengele idrink ujabule ntambama uyodla ekhaya ube ufunda phela ukhumbula ukuthi lokufundisa kwakhe kudinga imali kodwa akakhokhisi akakubhadalisi ukufundisa mahala asikho iskill samahala ingakangakhokheli wena ngoba le mali ngabe umnika yona yena ucolela ukuthi angayithathi kuwena akufundise mahala okusho ukuthi akakurobhanga ngoba bozosikhokhela leskill awusasikhokheli manje and mase usifundile uba nethuba lokuthi uphume nawe uyivulele lapha eceleni okwakho ileso sikhathi ke sobize yakhe imali mawungabheki imali yomunye umuntu kungakafiki leso sikhathi kuyafuneka ukuthi ithibale ufunde kuphela ukhohlwe imali indaba yemali ungelisa ukuthi ngiyadla ngiyafunda kuthi mase ufunde kahle sekhanti kucabanga imali ukuthi hayi abeza kimi manje sengizababiza imali manje yes okusho kona ukuthi ama opportunities akhona nedi siyakhetha nje ukuthi ayi leli ithuba mina lingifanele ngoba imisebenzi ubuka njengemsebenzi from la abantu ekuthiwa bomkasane baselokishini bakhetha kakhulu njengoba ngisho ukuthi sifuna imisebenzi wasema officeini ufuna ukushayela ufuna ukuba imanager and kwesinye isikhathi sifuna ama opportunities ukuthi nathi asinazi iziqu zawo but sifuna kakhulu la engesisebenze khona kakhulu
Maswathatha lamathuba lawa eswabona ngathi awasifanele. Sifike phambili singasebenzi. Umuntu uyafuna umenze iformat angazi lutho ngomformat. Ujabuliswa igama. Sinenkinga yabantu abanezikhundla ezingabafanele. Umuntu unasi isikhundla kodwa akawazi umsebenzi waleso sikhundla. Ingakho mase kufika kubuholi uthola umuntu efuna ukuhola abantu kanti kwayena ufuna ukuholwa. Ngoba akazi ukuthi umuntu umhola njani. Ujabuliswa yiloku uzobekwa umunye ngoba bayazana. Hayi mngani wami ngizokwenza umholi wena vuma ukuba umholi. Kodwa akazi ukuthi kwenziwani. Yonke into uyibuza kulabo abasemumva abaphethe ngoba engayazi yena. Kube kukhona abantu abalenzansi kodwa abazi konke ngaleyo ndlela leyo. Iyashaya kakhulu leyo nto futhi thina abantu vele umsebenzi ongcolisana yasufuni. Umuntu mangathi alright mawufaka itsudu ngizokunikeza 500 rand. Kodwa mawuzokheneka ngikunikeza 1000 rand. Umuntu uzokutshela kahle ukuthi hayi ngamane ngifaka intsudu uthola 500. Yena kuyiqinisa. Ngcole mina uyabazi bo mechanic banjani? Yebo. Yebo? Ingakho ngithi thina emsebenzini sikhetha ipresentation ukuthi ubonakala kanjani ebantwini. And umuntu uma ela ekhulele khona akafuni kubonakala ngathi uyahluleka or uyasokola. Yebo. Kanti ngesinye isikhathi kuyasiza ukuthi ubuyele emuva back to the drawing board. Yebo. Uthathe lokho kukhona ngaleso sikhathi kuze kuvele lokho kufunayo nokufanele. So thina sifuna ukusifanele lokho kukhona sikufuna. Yebo njengoba ushilo ukuthi umuntu angahlala 5 years. Kule 5 years angafuna ukwenza amabhatla namagate. Mara angaqolela ukuthi ingcona ahlale 6 years angasebenzi azathola umsebenzi ngalonyaka we7. Kunjani? Akhohle ukuthi ushiwe yi6 years engenzi lutho. Kodwa kubeni kuleyo 6 years kuba uthathe noma yiliphi ithuba elivelile ngabe lo msebenzi umthole sephushile angamanga endaweni eyodwa. Empilweni uma uzama uthatha noma yini. Ngithanda isisho esiyo bafowethu laba abakalisa izinto obhoza yami bathi noma yini ibhoza yami ungalithatheli phansi lelo gama noma yini ibhoza yami. Uma uzama empilweni konke ongakufunda uyakufunda awukhethi ngoba awazi kusasa impilo izofunani. Konke ongakufunda uyakufunda. Uma sokufundile noma ungakhona ukukusebenzisa ufunda okunye futhi. Uloku wena uyafunda lokho khona ukuthola ikakhulu umsebenzi wezandla. Uyawubamba umsebenzi wezandla uwenza iplumbing mawubona ukuthi awutholwe iplumbing uyaqhubeka wenza omunye noma icarpentry. Awumoshi isikhathi ngoba impilo izohamba idinge lezo zinto. Utholakala ukuthi unazo lesikhathi lesi obone ngathi siyamosheka mawufunda sizokhokhelwa ngokuhamba kwesikhathi ubone ukuthi hey nangu ufuna ukuthi umchacha imali ufuna ubucarpenter uyamenzela ucarpenter hey nangu ufuna iwelding umshayeli iwelding sekukhokhela ngesikhathi esifanayo manje imali seyingena ngobuningi akuyona inhlanhla ilesa sikhathi khathi ufunda ubone ngathi udlala ngesikhathi abanye behleka bathi wena ufunda konke mara ukusiza ngani kanti kuzohambe ukusize kukufakela imali ngale ndlela osofuna ngayo ngoba kunzima ukuthi into boyenza ungayazi mase idingeka uyahluleka ukuyenza ibahlungu inhliziyo yakhe yakutshela ukuthi mara lokho kufanele ngabe uyakwazi ithuba walithola wangalisebenzisa kahle impela ngoba njengoba sithi umqondo uyarecord uma wenza uma ubuka urecorda for isikhashana because isystem yakho nomzimba wakho awufinyelelanga ukuyibambeni lento ngakho ke ayiregisterekanga njengomuntu oyibambile wayenza kunjalo kuzwakala manje elokushini ezinye izinto singayingqoba uma singakhohlwa bomakhelwane nabangani bethu. Umuntu kufuneka icabange yedwa ukuthi ufunani yena ngokwakhe uyishintsha kanjani impilo yakhe and abantu fanele bazi ukuthi impilo ikunikisa la ongafuni khona ikwenzisa izinto ongayifuni kanti izokukhiphela la ufuna khona. Awukuthola okufunayo zisuka uqale vele uhlupheke wenze nezinto ongayifuni kodwa ube wazi emqondweni ukuthi ufuna ini. Lezi zinto lezi umuntu osebenza umsebenzi angawuthandi kodwa abe azi ukuthi ufuna muphi umsebenzi unethuba lokuthi makaloko enza lento angayifisi angayifuni akhulumisane nabantu akafani nomuntu ohlele endlini ngoba mawuhlele endlini awukhulumi nawo uyibhekela ubonda lapho ohlala khona kodwa mawenza umsebenzi ongafuni uyakhipha endlini ukunikisa endaweni ethile udibana nabantu
uzubonwe ngomuntu ukuthi hayi man endaweni songizwe bathi bafuna umuntu owenza ukuthi ngagcina uthi uyakwazi lokho usizwe lo msebenzi ongawufuni wakunikisa lapha ukuze uthole umuntu ozokunisa emsebenzini ofunayo nawuqedile mina ngikuzwe yes ukuzwe kahle so kusho kona ukuthi ithuba akukhathalekile ukuthi ulibona lilincane noma lingabalekanga kangakanani okubalekile ukuthi ulisebenzise ngoba umsebenzi kuthi uthole emsebenzini yebo okusho kona ukuthi uma uzothi wena lo msebenzi lo ngoba ukhokhi uzosebenzela itransport kuona uzowumisa kanti lapha mhlambe staffini bozothola umuntu mhlambe umshayeli wetekisi ugcina ushayela itekisi ungasagubha umgodi manje wena ubona ukuthi lapha ngiyosebenza ngempiki funa ngifake ibhalaklava mos ngoba abantu bayangazi kuselokishini yebo ngoba kona okubalekile ukuthi ithuba ulithathe ulisebenzise kuphela at the end of the day into ebalekile ukuthi sondla imndeni yethu ukuthi abanye abantu bathini akusho lutho ingakho abantu bangaphandle ngibakhonzile khona umunye umngani wami nayo akale ngaphandle uthanda ukuthi wena uqhamuka nami ngale wena simashangane sonke ngithi hayi wena athi wena ayikho into namahloni ukuyenza athi ende akusibantu bala South Africa benza lento oyenzayo athi abantu abaqhamuka la ngiqhamuka khona bangenza noma yini for as long as izofaka imali kunjalo mangithi noma yini angisho phela ukutontsha nokuganga I'm trying to say opportunity legit engeke izikufaka ejele evelayo uyayithatha athi abantu bala izinto eziningi ozenzayo angeke bazenze ngoba babuka ukuthi umuntu omjwayele uzothi athende ngalokho balahlekelwa imali balahlekelwa amathuba balahlekelwa nempumelelo in the process kunjalo uyayibona so abantu abaningi njengoba sisho ukuthi thina sifuna nedukwe shaye ibhanti njengawo neshirt yabo sibe bahle yabo yebo makufana uvela umbashile ubona ngathi isithunzi sakho siyathikumezeka yabo bengibona noma ngisasika utshani yes umuntu ofunde naye ukuthatha njengesehlulile ukuthi lo muntu ngifunde naye yebo and kokunye vele esikoleni bomshabo umhluli so unalento lokuthi shothi lo muntu impilo isimshayile maseka gunda utshani yebo uyayibona kanti wena leso sikhathi uthatha leyo opportunity ileso sikhathi salo yabo oyisebenzisa ngaleyo sikhathi yebo ngisebenza esitolo ngishelf packer ngena omunye umfana bengifunda naye uthi hola ngithi sure uyasho ukuthi ufunani ngiyamdirect uthi huwe lo ngithi ya uthi impilo ingenye indlela kunjalo ngathi kuzawuyeka lo msebenzi lento ichaza ukuthini mayikhuluma so yabo so mangisetaxini ngibuye ekhaya ngithi mina mangizophika nalomuntu yebo ngizoba nenkinga ngoba mina ngiyakhona manje ukuthi ngithenga ukudla ngiyemsebenzini ngithenga ibruku kunjalo and mangizoba namahloni ukuthi ngizobonwa obani 19 sengiziphuca le freedom ebesenginayo ngoba into zokugeza bese ngizithengela sefane manje ngibuyele ngiyozicela yebo yiko ngithi uma ungayeka njengoba ushilo ubuka bomakhelwane ukubuka abangani ukubuka nabantu mhlawumbe uke wathandana nabo ngoba nabo phela kubhlungu ukuthi umuntu uke wathandana naye athi umbashile yebona ngoba ubona kahle ukuthi shuthi uhlulekile yebo njoba ngisho ushelf packer usebenza esitolo ungena umuntu bekade uthandana naye ungena nomuntu wakhe baphethe isikhiwe semoto ngesandla vele uyakubona ukuthi ngimlahlele kona lo ubuye hlupeka wathi yibona kunjalo angisho manje abanye abantu njengokuthi uma abantu besebenza bangabe bosebenza esilungwini wena uhleze lokishini buka ukuthi ungatholani kulabantu abasebenza esilungwini abanye abantu basebenza esilungwini banenkinga yeingane ukuthi bazoyishiya yaphi alright bayemsebenzini bosebenza kubelungu bathola imali angibagadele ingane zabo alright basebenza labadoda lawa babuya ntambama ma shutdown yini ake ngivula ibusiness lokwawashela ama overall angisho babuya ntambama bahambe kusena banasikhathi hayi mina ngiwasha ama overall madoda bazokunika wash uthatha imali bona bayilanda le dolobheni beze lokishini wena uyithatha ula elokishini ubheka bona ukuthi bashaywa yini njengoba basebenza le amathuba kanjalo ayakhula uyabona na ukuthi kuloko abeza nako nami ngiyasika ucezu ngidle ngichubeke ngephambili njoba ngishilo ukuthi amathuba khona kuya ngokuthi wena ulubuka kanjani and kuya ngokuthi wena uma ubuka ithuba
uqale wabuka bani kuqala yes ngoba nakithi uyalibona ulibonile kufanele mara bese ubuka isurrounding yakho yayibo ingakho esikhathini esiningi noma kungathiwa nibangani no5 nonke nihamba ngeenyawo yebo lo masekathenga imoto akusukuthi usenikhohliwe ngoba seka nemoto uma umqondo wakho uhlaphukelwa uvelelwa ithuba ubese usubona abantu ababona lezi zinto ozibonayo you understand seba understand uthenga amathaya ufaka upetrol so ba understand lo hambo oluqalile olusha uyayibona so laba bona bathi ngoba sengathi uthenga imoto sekazibona kunjalo kanti impilo njengoba sishilo ukuthi iopportunity inama levels inezigaba yebo ungaqala la uyi-garden boy ugcina uphelele uyi-manager kodwa kuso sonke isigaba ozosihamba kunabantu vele ozohlangana nabo kunjalo and uma wena ungafuni ukusuka kulabo bajwayele angeke uzufike la kufanele ufinyelele khona ngoba laba obatholayo abasha banamathuba abazokuvulela wona ngoba sebala ofuna ukuya khona wena manje thina siyabambelela kakhulu ukuthi iBraham le ngafunda nayo ngaqala nayo ukungani yabo kanti empilweni izinto ezinjalo zigcina sezikubisele emuva uyabona ngoba kokunye futhi umngane wakho uphinda thuso ukuthi ngathiwa ngishiya manje njalo uyayibona yebo ngigcine sengathi niyakompyutha kanti befanele ngabe niyabambisana but kube mawuthatha yonke into ukuthi yazokuthini yebo umngani but kuso sonke isigaba la ngithola khona umhambi umuntu engizohambisana naye kuzoba right ngizoqhubana naye impilo naloko kungakuvulela amathuba on its own ukukhula empilweni ukukhula kukodwa ukwenza ushiya abanye abantu ngemumva abangani basasifunde ezikolweni abanye basele ngemumva asilwanga asibazondi impilo mawukhula ungena kwesinye isigaba uthola abanye abantu kuleso sigaba ongene kusona masofika imicabango yabo seyihlukile kulabo osuka kubona ubona ukuthi hayi bahamba ngalendlela engiyithandayo bafuna into engiyifunayo nami kodwa mawuphinda ukukhula futhi kwabona laba sebayasala manje abanye abantu bayithathe engathi inzondo okanye ukuxhosha kanti lutho ukukhula komuntu the more ukhula nengqondo iyakhula futhi masobona ukuthi izinto ziyenzeka empilweni umqondo wakho uvuleka kakhulu so uhlala kulezi zinto zempumelelo manje uthola ukuthi abanye basala ngaleyo ndlela ngoba njengoba sekuso mangenza ukuthi kuzongibeka lapha uhlala ucabangela phambili ngaso sonke isikhathi and makwenzeka kuvumeleka lokhu uya phambili kube neminye imicabango beyingekho kathi nalabangani laba bokucala ngaleyo ndlela uloku uyakhula ulimo osolukhulumayo wena alisazi ukufana nalolu lalabangani bakho lapho bashiye emuva yingakho bazomangala manje ukuthi hey waze washintshela uzibani kanti lutho ukukhula komuntu inkompilo no bamadom ingxoxo ibe yinhle siyabonga sibonge nedwa ukusibonisa sibonge ukuba nathi sibonge nje ukusipha i-insight ulwazi iwisdom ubuhlakani yabo ngoba esikhathini esiningi izinto sizibukela kude kanti inkinga ikhona la yabo ngakho ke esingakusho manje ukuthi siyonde next episode singahlala singamphindi kuphuma kimi phela ngithi cela nimphinde ngalawo mazwi ke ngithi ngiyabonga kakhulu ingakhohlwa ke like subscribe angithi sibonge kakhulu thank you sebo